Сывық сықлавен министерствен жен пілдерне дырық паянги сағырзеге тілне чывашкенере ик шырут мылыге шен коронавирус пачерлене. Вон жичежі сывална, пиликежі пурнышран уйрылна. Пенде твачыр жерем загыр жен сывлықне азырхазадырашы. Коронавирусран менле сықланмалла. Шен хейне тұрук ябық туйма бушлазан мен думалла. Кун бірге сывлық сықлавен министерствен теп терапевт жебе пульмонологи ертерне брифингран ландарджеш. Коронавирус пачерлесрен иммунитеда шереплетмелле тада гигиена напығынмалла. Витамин лабат шимелле. Кел журда, эш вырыне ұжылдар зақтымалла. Сидель бугана тазатмалла, урай жумалла. Алы зембейбір темде тыдатпыр. Шавынба везене час-чазақ шумалла. Келделар мадырышмалла. Маскада ғынза жүремелі біргеде манмала мар. Алы зене шума Юрген Мелимар. Паянхи кун, шага коронавирус ран сықланмалы теп мерзенжен бери. Кальги пурнычра узал бактеризине петереген субанзем, шевегезем бур. Урамран килегерзин, алызине канамар пушпаксине, сумкана, антисептиксимбе тазатмалла. Ала кавризине де тазатмалла. Унзаран вируза и биркиле, ильце, керце, педимшимиене коронавирус эртме пулдаратпыр. Шине вирус инфекции үпкеші шине күшні хыружа. Тухтырзем палыртнадырық, коронавирус пачелегензен вол грипп чухнехинжен вон билік 4% ытлара хадаланать. Сывлық сықлавен министерствен теп пульмонологи Петр Павлов сымахибе инфекции юнба педем организм тырық сарылать. Шавынба үпке, пюре тада певер черезембе аптраганзем уйрымақ шаргурма булдарашы. Утмыл жылдан эртнезене коронавирус апарындарма евардарах. Шышы черне була химиотерапия ведердух на пациентсен сывлығы ағалде хавжак. Візен хызене ябық туйзан түрек туқтыра жінмелі. Шактап қырда харбір хейн сывлықне темлі хуйырмала. Енженде үт температури выдержиже градус шурыран хабарзанах полужу итмалла. Самахмай шактап қырда шынза позылны зен тада гриппа черлеген зен ежі чакна. Шавынба сунас ерни коронавирус адаланы не білдерме бұлдарать. Үслік бұлзан тада пырыратсан, сывлама ганжыр бұлзан, туқтара елечін мелле. Шавын бегех ют температури хабарнамай терле шаржа туйма параксан коронавирус пулма пулдарать. Пневмония булма булдарныне азырғазан, үпкене компьютерлы томография бедерслеші. Шага чире малдан хитап хырда палартма, пациента ирдерех сыватма бушлама май барать. Рентген аппарат жевара үпке олжыныне, чир шалагайзан кына гадардать. Коронавирус пачерлегензене сеплемелі-меле, чир менле иртнене шуда илзе палардашы. Стационар зенже візембали ядарлы вырынзем хадерлене. Хожы бере килде зывалать. Тухтырзем кашни пациент па ойрымын ішлеші. Чувашкенгларым вали. Алена Артемкина, Вадим Владимиров.